Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan Ila teh mamam guys. Ila sudah masak gulai ikan gurame, ada jengkol muda, ada sambal tarasi, dan juga daun singkong guys. Daun singkong rebus. Kita mau langsung makan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikan guramenya. Langsung bye-bye. Bismillah. Colek sambal. Wah, enak sambal nak. Wow. Tulang. Ini hulunya, ini satu ekor, ini potong dua, woi.
Hmm. Hmm. Ada sambalnya mantap, pedas banget. Hmm. Wow. Pedah. Bah. Tulang ini mah. Hmm. 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 Wah, pedah. Pulang. Hmm.
Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nikmat pisan ngeunah jasa. Ilah emam nantos cukup. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lada weh. Bismillah. Ah, ah, pedas.